He maha ngā umanga ipurangi kua whakatūria e te ao Māori i ngā tau tata nei, hei kawe i o rātau pakihi ki te ao. Heoi ko te a wangawanga, kāore anō kia kitea he kanohi Māori i runga i ngā puari ipurangi matua o te motu. Kei a Joe Glenn, ngā whakamārama. Mā te piki atu o te Māori ki runga o ngā puari ipurangi me te pāpāho hei tā Anthony Royal, ka māro te haere o wā rātau kaupapa umanga. It's really important for Māori to become involved in the ICT sector, that's information, communications and telecommunications sector. This will play such an important part for Māori as a people for decades to come, not just for our generations but for future generations. Ko te ipurangi te tuapapa ike, kei te aruaruhia e ngā umanga Pākehā o te ao, hei whakataetai mō ngā māke te tau hoko. Pēnā koeni te wawata te iwi hei tā Anthony Alo, me whai tūranga rātau ki runga o ngā puari ipurangi matua. We're allowed our marae and our hapu to explore ways in which they can use ICT to continue to develop that whakawhanangatanga amongst our people. Te whakapono a Anthony Royal anō ka taia e te Māori te piki atu ki ringo i awa puari engari me mātua mōhio rātau ki ngā ture me ngā tikanga o awa mahi hei oranga tonu mō wā rātau ake umanga. We've got a long way to go before we can describe the ICT infrastructure in New Zealand as being really ideal for us. We need to be thinking about not only the infrastructure but also developing our skills and our people to be able to use it. Ko te tino wawata te nuingo te ao Māori ki hono atu o rātau umanga ki o rātau papakainga me o rātau marae ki runga o te ipurangi. Thinking about how to manage it and then how we would use it, the types of jobs that we would create as a result. Te mahi nui kei mua te iwi nai nei, he whakangungu i wā rātau rangatahi, mua ua tūranga me puari. Joe Glenn, Te Karare.